kwamba wazazi wakati tunapolea watoto wetu tuwafundishe ili waje kuwa mama bora baadaye, ili waje kuwa baba bora baadaye. Mtoto unapomlea, hakikisha kwamba unamlea katika misingi ya kuwa baba, misingi ya baadaye ya kuja kubeba majukumu, misingi baadaye ya kuja kuwa na familia yake kuitunza. Watoto tunapowalea watoto zetu katika familia zetu, tunapowadekeza, tunapowachezesha akili zao, wanapoona magomvi yanaendelea kwenye familia, wanapoona wazazi wanagombana kila wakati, wanapoona wazazi wanashindwa kuheshimiana, watoto pia wana adapt zile tabia, alafu inakuja kuwaletea matatizo wakati wanapokuja kuanza familia zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema katika ile Methali 22 mstari wa 6, anasema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hataiacha mpaka atakapokuja kuwa mzee. Mithali 22 mstari wa 6 unasema mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hataiacha mpaka atakapokuja kuwa mzee. Yaani umlee mtoto katika njia impasayo, namna anavyotakiwa kuishi leo, kesho na baadaye akiwa na maisha yake. Wakati unapomlea mtoto, jua kwamba kuna wakati hatakuwa na wewe mama, kuna wakati hatakuwa na wewe baba. Kwa hiyo anapoona baba na mama wakati wote wanavutana, na yeye ana adapt zile tabia, hata anapokwenda kuwa na familia yake, unakuta anaenda kuyaishi yale maisha, kwa sababu amezoea kuyaishi yale maisha na anayaona ni kawaida, kwa sababu baba yangu alikuwa hawezi